Mong wa Shebini ka kwa Meadowlands Soweto yo a itsagaleng ka Mamphumzile Ratladi o rekile bontsi ba nnotagi pele ga kitsiso ya kiletso ya motsamao. With the current lockdown, it is definitely going to be very bad for me as an individual, as this has been my livelihood for years. Ratladi a re bontsi ba bagwebi mmogo ka ena ba mo dikolotong tsa go tloga kwa tshimologong ya kiletso ya motsamao. Ka kwa Pimville Soweto gone mong wa Pomano's Place o ile a swetsa go tswalela lefelo la gagwe morago ga puo ka mopresidente. I decided to close because of already the rules have been broken because of the influx of the people were coming here, so automatically I'm out. Rakharebe a re thibelo ya metsamao e le re tšhakgalo le ketsaetsego. Re sa le fo khansele ya bosetšhaba ya kgwebo ya nnotagi e re go nnile le therisano magareng ga bone le khansele ya ditaelo tsa bosetšhaba. Le fa ditherisano di ile tsa se amogelwe, khansele e ne ya amogela tshwetso e tserweng ke puso. We were willing to trade as off-premise, making sure that our taverns do not operate as on-premise, but get a special dispensation to operate as off-premise. But obviously government saw it differently, which we fully respect. Mo go jelengwe beng ba dithabene ba re ba na le tsholofelo ya gore puso e tla sekegela dilo tsa bona tsebe.